U službi vladikovi su služovali paroh keresturski i katedralni otec Mihajlo Malacko, keresturski kapelanje otec Vladimir Medješi i otec Mihajlo Šanta, jak i drugi panocove z vecej naših parohijoh, ale i z inozemstva. Vladika Kir Georgij Đuđar okreme privital diakona Slavka Čizmara, ktorý po pohodzenju z ruského kerestura a už veľmi roky slúži u Parizu. U svojej kazanji vladika Virnim medzi inšim poručil i šľidujúce. Žadam powinčovac szczęśliwi, radosni i błogosławieni świata Roždestva Hristovovo parohovi, našim svjašćenikom, duhovnim ocom, všetkým nam prisutnim, potim še jednom od njime i dzekujeme Gospodu Bogu za tot preveliki dar Jeho prihodu medzi nas, a takisto i tim všetkým, koji nas provádza, či prek radija, či prek televiziji, naj Gospod Boh, novonarodzený Isus, pošle svoj blahoslov i provádza nas pred nás život. Amen. Hristos raždajeca. U službi špival keresturski hor pod upravu Lidiji Pašo i dijak Janko Vislavski. Včera na Viliju u Keresturskej cerkvi služene i vsenočne, ktoré še predluželo so skoľadovanjom u prostorioch cerkovnoho Karitasu, a špivače šitskih generacijoh, okreme hevti najmladších, chodzeli po obiscoch i prenošeli veselú vistku o narodzenju Isusa Hrista.